Il-Bank HSBC Malta żied il-profitt tiegħu b'238% meta mqabbel mal-2022 biex tela għal 59 miljun u 300 elf euro. Waqt konferenza tal-aħbarijiet uffiċjali tal-HSBC taw dettalji tal-prestazzjonijiet pożittivi li saru mill-bank fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. B'riżultat hekk il-bank se jkun qed jagħti l-ogħla interim dividend fl-aħħar 7 snin. Il-bank ħabbar li d-diretturi qegħdin jirrakkomandaw dividend interim gross ta' 6 ċenteżmi għal kull sem li huwa ogħla minn dak tas-sena li għaddiet kollha kemmi li kien ta' 5.6 ċenteżmi. Il-profitt qabel it-taxxa fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena żdied b'238% minn 41 miljun u 800 elf euro fl-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet għal 59 miljun u 300 elf euro bejn Jannar u Ġunju li għaddew. Ġie diskuss ukoll kif idħul mill-Limax fl-2023 żdied bi 43 miljun u 500 elf euro jew b'69% meta mqabbel mal-istess perjodu ta' sena qabel. Dan ġie xprunat minn żieda fir-rati tal-imax li jirriflettu l-valur miżjud mill-bażi kbira u diversifikata ta' klijenti u volumi akbar ta' transazzjonijiet mill-klijenti. Il-bank żied jgħid li naqqas l-ispejjeż b'7.5 miljun euro mill-istess perjodu fl-2022 u fl-ewwel 6 xhur tas-sena is-self lill-klijenti u d-depożiti kienu l-biċċa l-kbira fl-istess livelli irrappurtati fil-31 ta' Diċembru 2022. Il-bank kompla jtieb il-kwalità tal-assi billi naqqas is-self improduttiv b'10%. Sa dan it-tant l-investiment tal-bank żdied b'97 miljun euro għal 1.1 biljun euro u bekk l-investiment tal-bank ġie pożizzjonat bi grad ta' A-. Jeffrey Ficht, il-kap eżekuttiv ta' HSBC Malta qal li hu jemmen fl-ekonomija lokali u għalhekk qal li qed jiffukaw biex ikabru n-negozju tagħhom fosthom binja ġdida b'investiment ta' 30 miljun euro li 60% tagħha diġà We continue to work very hard every day to improve for our clients. We're investing in the future of our bank, improving the technology, improving the ATMs, investing in the long term for a new headquarter campus to support customers with ample parking and colleagues as well. And so we're investing the long term of our business here to always improve for the benefit of our customers, because we know that their needs are evolving and we always want to meet their high expectations.